Di persoalannya uragam semayang dipakai ijakrung. Uragam semayang dipakai ijakrung. Nya kaurina uragam. Uragam semayang dipakai ijakrung. Di dalam hana gesu ilu yang panjang eteut ilu tamase ke urang tengok jemun. Hana gesu ilu yang hana gesu ilu training dalam legging. Kolor nah. Kemudian wate gesujud, apalagi urang tumun, maka erat ujung ijakrung. Te tadang erat liket jio, deh takalan urampa ke. Deh takalan di atas teut, di atas lutut nampak. Yang jad ke masalah apakah itu dihukum terbuka aurat sehingga batal semayang. Menyota hukum terbuka aurat je ke batal wajib pakai legging dalam jakrung. Hana ta hukum terbuka aurat, maka hana payah pakai legging lai jakrung. Jawab terbukanya tapi hanam darat. Terbukanya yang terbukanya nyo aurat tapi najid kemudarat semayang hana. Artinya han batal salat. Menyohana salah ingatan lun lam bujairimi jilid sa pada membicarakan syarat-syarat sah solat, pada membicarakan aurat disebut dalam bujairimi ba qauluhu lam yadurra wa kada law ru'iyat hala sujudihi kama fi hajim mamnam tulis. Wa kada law ru'iyat hala sujudihi kama fi hajim. Artinya sabit seperti demikian hana mudarat. Artinya hanjut ke batal semayang apabila dilihatkan law ru'iyat, jikalau dilihatkan akan aurat hala sujudihi, pada ketika sujudnya seseorang, sujudnya lelaki. Pada ketika sujudnya lelaki. Ulang. Wa kada law ru'iyat hala sujudihi. Sabit seperti demikian, demikian lam yadurra, hanajud kemelarat. Makna hanajud kemelarat han batal semayang. Jikalau dilihatkan akan aurat padahal sujudnya lelaki. Kama fi hajim, sebagaimana yang sabit pada Ibnu Hajar Al-Haytami. Lagian metulis di dalam kitab Bujairimi. Cara petuahab bak membicarakan aurat. Menyomenan hana musti, hana wajib pakai legging dalam. Dan legging pijut. Man wate tatujud menyoji'o hidang urang ralika deh urampai. Ke deh ke deh. Nak batul mayang hana betul. Cuman menyokat tak pakai legging ubepah lah, empu ubepah. Kan ubepah ke batul semayang. Ubepah hana dihikalan aurat telegop. Na dihikalan kulit pah tele urang. Ke semayang nam daleh. Ke semayang nam daleh. Lagian metulis. Lagian metulis lam Bujairimi. Ba qauluhu lam yadurra getulis wa kada law ru'iyat hala sujudihi kama fi hajim.
Ngem boleh. Kabeh. Maka kesimpulan, duh rat likut wate tujud hanjut ke batu semayang, maka lejing di dalam jakrung hana wajib pakai. Kai pakai, kaki pakai, bepah hana pakai kapitan. Dak mengkolor hana itu mana buah. Pun daleh mana jakrung.